بسم الله الرحمن الرحيم. اشرح لي صدري ويسر من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بدار النعيم والنجاة من عذاب الأليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وأرحب بكم أحر الترحيب فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mga katautay manghuran, itukbal tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsarang sukul, iwan pamudji, sin masi-masi, yari pa biubos nga kato tanyo in ni'mat kabuhi, sarta kasambusin pamaranan. Mga katautay manghuran, in ini day nga mga salagbu-lagbu ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin yanug hara niya paipon niya hasupaya in mga ipon niya makatunay sin pag-ibadat amun hikasan ng kanila haadlaw akhirat. Mga katautay manghuran, tumtumuntan niyo in dua ni'mat ini kabuhi iwan kasambusin pamaranan na ini bukun ini kakkal atawa salama-lama yarikato niyo sumagawain ini aun waktu niya kawaun dareng kato tanyo sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Inut-inut mga katautay manghuran in pamaranan sin kita niyo magsusung in patahunan maglalamma sampai bang mabut na in ajal amuin muy na in manusia pahadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala amuin maigna din kanya in kabuhi din di hadunya. Mga katautay manghuran, hangkan na baba yari kita niyo hadunya na huminang kita niyo sin pag-ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala halabay panghati atawa ilmu amuin pagpangadjiun tanyo sa kaba mabut in amuin waktu tanyo biyasin waktu ini. Karena mga katautay manghuran in pag-ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala amuin tali-taliun sadya amuin singud-singuran sadya na in iyan malagbo kapiligduhan niya ada kala di kumugdan atawa kamumuhan di kumugdan hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala na in iyan di tay maun niya hangkan na in kita niyo diaraak kita niyo magmaingat sin pag-agamasin kita niyo sabab karna in agamasin kita niyo tuminggil siya ha ilmu amuin kawaon dayng ha panghindo sin Quran iban kahadis-hadisan sahih sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapamaham sin salaful ummah. Mga katautay manghuran, biyayaun masi-masi kita niyo haamuin halawman sin 4 bulan ashhurul hurum nyanan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga bulan nakalando in pangharam sin Allah subhanahu wa ta'ala sin hinang maksiat
amuna in bulan yari kita nubiyaon halawm niya Dzulqa'dah. 4 bulan ini mga katautay manguran, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, iban bulan Rajab. Nyanan sin Allah subhanahu wa ta'ala ashhurul hurum, mga bulan nakalando in pangharam sin Allah subhanahu wa ta'ala sin hinang maksiat. Daya sahabiat tu in mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala nagparman banda kato niyo halawm Quran, fala tazlimu fihinna anfusakum. Hama po asbita sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Bunal tuod in itungan sin biulanan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hangpo tagdua. Kaya lukis sin Allah subhanahu wa ta'ala halawil mahfuz halawm sin hangpo tagdua bulan yan aun 4 bulan. Nyanan siya ashhurul hurum, mga bulan nakalabi in pangharam sin Allahu ta'ala sin hinang maksiat labi luba na in pagbuno mga katautay manghuran. Sab in bulan, mga bulan ini na malabuin kahulmatan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naraindi hay ni mga katautay manghuran in Allah subhanahu wa ta'ala nagparman dhalika ad-dinul qayyim, indamikian yan hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala na in iyan agama mabuntul hukuman yan dahil hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala mabuntul. Fala tazlimu fihin anfusakum, na ayaw niyo pag-anyayahain ginahawabaran niyo halawman sin mga biulanan yan hangpo tag 2 bulan labi luba na to 4 bulan yan. Dzulqa'dah amun nyari nakita niyo na bulan ini Dzulqa'dah bulan Hijri, Dzulhijjah, Muharram, iban Rajab. Murah-murahan mga katautay manghuran amuin umanib kita niyo dahil nga hinang langgal sara sarta mag-ibadat kita niyo marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari niya mga katautay manghuran in pangadjian tanyo hawak turuman ini amo na lang ta mga siksa atawa siksa sin mga tao hayanat karena in amuin sara tanyo mga katautay manghuran na diaraak kita niyo sin hipatunay in pag-ianun amanat hati niya pangandul pamin in ini dia akan kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabang ini di hitunay sin anak apo Adam usog na katawa babae in tawag kanya hayanat. Dahil nga sawabyat to aun siksa niya. Dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala karna in siya limanggal siya sin sara dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In amanat mga katautay manghuran hati yung tanyo in ini dahil nga mga sipat sin mga bariman in magtunay sila sin amanat amuin mga bariman matan pa Allah subhanahu wa ta'ala sampai kaya iplak halom Quran in sipat sin mga bariman nagparuntungan sarta tiyatagamahan sin sulga pirdaw sa hadarat sin Allah ta'ala walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, mga sila bariman ha mga amanat dan doon kanila iban sin parjanjian jajagahan nila piya parihala nila tiyutunay nila maun paamuin tagdapukan niya. Mga katautay manghuran hati yung tanyo in pag-ianun amanat ini hasupaya kita niyo di makalamod dahil nga mga sila piyagnanan mga tao hayanat. Sabi mga sila ini
aun siksa kanila. Wal iyadu billah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala mapangadji tanyo hawak turuman ini. In amanat mga katautay manguran aun darajat niya. Sa lagbu-lagbu na amanat amuna in amanatut takalit asy-syar'iyyah. Amuna in amanat pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iman sin Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mga dia akan in iyan amanat hipapatunay kato niyo mga nagdaraawa bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lagbu-lagbu ini mga katautay manguran. Biya na sin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin panunggal mo sin katan tiragbusan pag-ibadat panunggal tudyo katan tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala wayroon pagsakuto in pag-ibadat mga katautay manguran biya nasin ad-du'a huwal ibada in pangayo du'a pangayo tabang tulong in iyan biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ibadat siya. Dahil nga sa wabyat to amanat sa laggo-laggo in patudyohon mo bangkaw mga yu dua tudyo katan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Panauhid, panunggal sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan mga katautay manguran sa laggo-laggo amanat sarta hitunay in katan tiragbusan piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in iyan amo na yan in sa laggo-laggo amanat mga katautay manguran. Para man sin Allah subhanahu wa ta'ala inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Parman sin Allah ta'ala inna aradna bunnatud in kami ya kita namu yufil namu pa langit pagumi palupa iban sin kabudburan in amuin amanat pangdaakan ini fa abayna ay yahmilnaha in langit, in lupa, iban sin kabudburan, di mabaya. Tumanggo, mga kuhanan, sin amanat sa lagbu-lagbu ini. Bukon karena lang si mga ulama, panulang nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumahawa, buga nila. Ada kala di nila hikatunay. Buga nila sin siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashfaqna minha in sabab buga nila amu hindi nila hikatunay wa hamalahal insan sumahawa in manusia tianggung niya ini piangakuhanan niya in amanat sa lagbu-lagbu ini innahu kana zaluman jahula daya sa biat tu parman si Allah subhanahu wa ta'ala in manusia in kaaunan niya zaluman jahula nakalando in kaanyayahan iban sin kaawaman niya. Naung si mga ulama in ini sa suko sin mga manusia di tumunay sin amanat sa laggo-laggo amo na in pag-ibadat tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala tumunay sin pag-ibadat piya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan mga katautay manguran amo ini in sa laggo-laggo amanat mga katautay manguran. Laung Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-amanatu al-fara'id. In pag-iyanon amanat din dihay ni amo ni mga piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hipapatunay bang di hitunay siksaun in tuminggal kaniya. Wa qala Abul Aliya ma umiru bihi wa nuhu'an. Katan sin dia akan
iban sin liangan, in iyan pagtawahon siya amanat. Biya na sin sambahayang 5 waktu, in iyan amanat. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala, subay, wajib hitunay sin mga anak apo Adam, manusia. In pagpuasa amanat, in pagnaik haji, bangkaw makarausna, na amanat yan. Subay mo hitunay, ayaw ko mag-ug, sin pangalta mo, bangkaw makarausna tumunay, sin pagnaik haji, pabaytullahil haram, pamakkatal mukarrama, tumtumain yan amanat. Wajib na kamin sa nakabuhi mo, subay mo hitunay. Amanat mga katao tayo manghura na supaya kau di matarbilang day nga mga tao hayanat. Wa kadhalika baqiyatul awamiri wan nawahi. Damikyan yung katan, di akan iwansin mga liangan, tumtumuntan yung mga katao tayo manghuran, in iyan amanat. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala, amin subay hitunay tanyo mga manusia. Hangkan na kita niyo, yan ugharaan sin Allah ta'ala, akal, makapinig kita niyo sin mangi, iwan sin marayaw. Sarta piararahan pa kita niyo, Rasul, Nabi, iwan sin Quranul Karim, karena hasupaya, aun paddumantan niyo, makatunay kita niyo sin amanat sa lagu-lagu ini. Hasupaya kita niyo, di matarbilang day nga mga tao hayanat, amu insiksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, amu inyanan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga manusia nakalanduin kaanyayahan, nakalanduin kaawaman. Mga tao, wala timunay sin amanat pag-ibadat ini. Mga katao tayo manghuran, yadtutan niyo, diungog, in amuin sa lagu-lagu amanat. Amo na lang ta, in lang niya pagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, katan tiragbusan pag-ibadat biyan. Nabiluwa na in pagdua abiyayan, na in iyan amanat. Karena nyanan si Rasul sallallahu alaihi wasallam balikan ko biya salawat, ad-du'a'u huwal ibadah. In pagdua, inyan ibadat mga katao tayo manghuran. Hangkan na di manjari, patudjuhon mo, pamaruhain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di kau manjari, mga yu duaa, mga yu tabang, tulong, pa mga tao salihin, mga tao niya matay na along pakuburan, di manjari mga katao tayo manghuran. Misan pa yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala niya rajyari, hakabuhi niya. Sampai hawaktu, nawapat na siya, zaman sin Umar ibn Khattab radiyallahu an, dia tuan gutom in Madinah, wala da sila nangayo pakubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab karena in ini mga katao tayo manghuran, sirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, sirik dakula, amu indi ampunun, salama-lama sinallahu ta'ala, in makahinangkan niya, wairun na kapag taubat, yahutan sin kamatay. Sabab mga katao tayo manghuran, in ini na amanat sa lagu-lagu, amu na in pagtawhid, pa Allah subhanahu wa ta'ala, hasawab sin pagtawhid, pag-ibadat ini, panunggal pa Allah ta'ala, piyapan jari kita niyo, sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga ngayo, pa mga kakuhul-kuhulan, tao niya matay na, dahil nga mga daawa nila biyayan, in piyangayuan nila dua Allah subhanahu wa ta'ala ra. Hinang nila sadya suluhan in mga tao niyatay na yaon. Sa ablaw niya mabarakat, hinda pa Imam Khalili, hinda pa Imam Abdul Qadir Jailani, hinda ini, mabarakat sila lang niya. Na ini mga katao tayo manghuran, siya sabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, halom Quran,
karena ini pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di manjari hinangun. Sabing kita niyo, in aramata niyo, bukong biasin arama si mga Nasrani, amuin magsuluhan sila pa mga pari nila biyayan. Bang sila mga yudua atau magtawbat biyayan. In kita niyo, diaraak kita niyo, direct kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Direct mga kataw tayo manghuran. Na in mga sila, amuin naghinang suluhan pa Allah subhanahu wa ta'ala, nangayo sila biya na si mga tao miyamatay na halong pakuburan para man sila Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lillahi dinul khalis, bukun ka intag mustahak sin pag-ibadat pagtaat Allah subhanahu wa ta'ala tunggal. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. In mga sila, naghinang sila, maduga inday Allah Ta'ala, awliya, pangangayuan nila, duaa, suluhan nila, in ari nila, ma na'buduhum. Wairoon na mo sila piyagtag-ipunan. Bukon sila yung piyangayuan na mo. Sumagawain kami, hangkan na kami nangayo kanila, illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Buat malaingkan, hasupaya in kami makasuok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Masapaat kami adarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya datuod sin kabtangan sin mga sila, magsasakat bud, iran sin magpapangayo-ngayo ang mga tao miyamatay na halong pakuburan. Bukon law ng piyangayuan na mo, mga tauyan. Sa in kanilaw niya, mangayo kanila, sabsin barakat nila, hasupaya, matayma, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini mga katao tayo manghuran, sa mata-mata, pagsirik, biya na sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala siya butan niyo, Suratul Zumar ayat hika 2. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allah subhanahu wa ta'ala bunal tuod na hukumun niya antara nila. Hinda siyo mga tao sawasain panawhid nila pa Allah Ta'ala, iban si mga tao nagdaraawa, bariman, sumagawa, nagsisirik isab pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah Ta'ala, hukumun sila, hadarat sin Allah, hadarat ni adlaw akhirat, hukumun sila yatto. Fima hum fihi yakhtalifun, hapakaradyaan, piyag, barsalahan nila rin di hadunya biyan. Hukumun da sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga tao, tubos, nangayo dua pa Allah subhanahu wa ta'ala, in sila na pasan nangun sila Allah subhanahu wa ta'ala halom sulga. Sabin sila na nauhid, sinmatan panauhid. Ada po ni mga sila, nangayo-ngayo pa mga tao, miyamatay na halom pakuburan, biya na sin mga latest inibiyan, magmadad-madad biyayan, hati niya lang niya, mga yutabang, madad, sumabot sin kalimang madad, maksud niya, mga yutabang, mga yutulong, mikisapaat, na ini ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hukumun sila, hadarat niya, mga manusia, tarbilang, magsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala karena nagdihil sila sa kuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, piyangayuan nila, limbang nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yahdi man huwa kadibun kaffar. Ampa biulian sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat ini, bunal tu din Allah ta'ala di humidayat pahisiu-siu na in kaaunan niya kadibun kaffar, tao putingan nakalanduin kakupuran niya biyayan. Wal iyadu billah. Umin hati niya in mga manusia magpangayo maduga inding Allah subhanahu wa ta'ala, naghinang suluhan, biya na si mga tao niya matay na nung pakuburan, puting nila,
tarbilang sila day nga mga nagputing, iban mga tao kupur, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, di sila hidayatan, sin mahasut si matinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bang bunalin kanila, Allah subhanahu wa ta'ala, piyangayuan nila, may ta sila di dumayrik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa inyat to, day nga mga kaputingan nila biyayan, day nga sabi to natarbilang sila, day nga mga tao kupur. Na ini ni mga katao tayo manguran tumtumuntan niyo, sa lagu-lagu amanat ini, ipapatunay ka ato niyo, in pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bang di ini, hikatunay taniyo, patudyon taniyo paduwaing, na matarbilang kita niyo hayanat, mga tao musyrik. Hangkan na sumunod ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, liyu'addib Allahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Hasabab sin amanat ini pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin katan tiya wajib niya dia akan siksaun in mga sila munafik usog babae, iban sin mga tao magsisirik usog babae. Mayta wala nila tiyunay in amanat pagtauhid ini. Wala nila tiyunay in mga piwajib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsakuto sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Diaraak sila bang sila mangayo, tabang tulong, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hinduan kita nyo sin Allah ta'ala, tunggal pa Allah ta'ala, tunggal pa Allah ta'ala, mangayo kita tulong iban tabang, singkatan pakaradyaan ta. Na sakaliin mga sila ini, piatudyo nila pa mga tao miya matay na halong pakuburan. Piatudyo nila pa mga madugaing din Allah subhanahu wa ta'ala katampat-tampatan, kanunuk-nunukan. Dahil nga sabiat to, parman sin Allah ta'ala, siksaun in mga tao munafik usog babae, iban sin mga magsisirik usog babae, mga tao hayanat, wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Iban ampunon sin Allah ta'ala yung mga bariman usog babae, sa in Allah ta'ala wa kana Allah ghafurar rahima. In kaaunan niya Allah subhanahu wa ta'ala sangat baying ampunon, baying ulungon. In mga bariman amuin timunay sin amanat ini pagtauhid, misan amuin long ta aun kulang hatat kala tiyunay nilayad tubiyayan, aun amuin long ta salla maniutiyo, ampunon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampunon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, kala tiyunay nila ito, hakakausgausan nila biyayan. Kala na in Allah ta'ala sangat bayang ulungon, bayang ampunon. Mga katao tayo manguran, amuya ito sa lagu-lagu amanat. Hikaruan niya, day nga mga amanat, amuna in ni'matul jawarih. Hikaruan mga katao tayo manguran, darajat sin amanat, amuna in mga kanikmat-nikmatan anggaw takbaran tanyo ini. In mata tanyo ini amanat. Hangkan nang yanan sin Allah subhanahu wa ta'ala, halom Quran hambuk ayat niya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. In Allah ta'ala kaya ingatan niya in kahayanatan sin mata. Amuin pakayun in pangatud ini pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ingatan sin Allah ta'ala, ngiyanan sin Allah ta'ala, kahayanatan sin mata. Sabing mata ini, amanat mga katao tayo manguran. Iban singkatan ang gawtakbaran ini. Wama tukhfis sudur. Iban singkatan, uno-uno, nakasipok halom sin daghal, mangi marayaw, inyan kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amanat, hikarwa mga katao tayo manguran, katan ang gawtakbaran. In lima, in siki, in katan ang gawtakbaran ni tay nga, in iyan amanat mga katao tayo manguran, bila damikyan amanat, dahil nga sabiat to, di manjari ini pakayun, pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay ini, amuin pakayun, paamuin kabayaan, karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in iyan, dahil nga amuin pagtunay sin amanat. Nabang ini piyakay, paamuin
hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, intawag kato hayanat mga kataw tay manguran. Yayanat tanyo in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na nikmat anggaw takbaran ini biyan. Dahil nga sabiat to, amo in parihalaun tanyo ini, dahil nga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, pakayun tanyo ini, huminang sin karidaan, kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini, dahil nga mga amanat biyan. Sarta mga kataw tay manguran, dahil nga mga pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin ka nikmat-nikmatan anggaw tabaran, pakayun mo siya pa hinang karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikatu tiragbusan sin hayanat mga kataw tay manguran, al-wada'i wal amwal wal wazaib wasarun nas wa araduhum. Amo na in mga pamin, pangandul, dahil nga mga alta, in iyan amanat mga kataw tay manghuran. Hipapatunay kayo mo na suway mo hipasampay paamong tagdapukan niya. In ini parman sinallahu ta'ala, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Bunal to din Allah ta'ala, nagdaap kaniyo in hipapatunay, hipasampay, in mga amanat pangandol, maun patagdapo kaniya. Na mga kataw tay manguran, in ini, masata nyo ini, mataod, in amuin lang ta, nahayanat, hatungod sin mga pangalta, atawa kapanyapan, atawa sulat, atawa kabtangan, pasampayalaw niya ini kan kuwan, pag-uustay na niya, insyaallah law niya, manjari wala niya rapya sampay haulihan mayan. Tiyaw niya sadya along bag niya tipon, in mga kasulat-sulatan upaman niya. Amuin, hipapasampay kanya. Na yung tawag kanya ini, hayanat mga kataw tay manguran. Unuin siksa niya mga kataw tay manguran, si Abu Ibn Mas'ud radhiyallahu an, hambuk gakandilan sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dungan niyo mga kataw tay manghuran, in siksa sin tao hayanat dia ini, amuin piangandulan, hipapasampay, paguswala niya piya sampay, law Ibn Mas'ud radhiyallahu an, yu'ta bil abdi yawmal qiyamah, hirihil, haipon haadlaw kiyamat, in amanat. Ampa, ibaita kanya rin dito hato, fayuqalula addil amana. Tunay alaw niya biyayaon, pasampayin amanat ini. Maajayb, mainu-inu, kublaan in taong hayanat dan diha dunya. Ini ni adlaw akhirat na. Makapamung siya, ya Rab, min aina wa qad dahabatid dunya. Ay ikaw na lang niya, ya Allah, ya Tuhan ko, biarin pag sa pasampay ko ini. Sin, yato na yung dunya, uus na yung dunya, biarin pa yung kapasampay ko ini. Kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala, fatamassala ala hayatiha yawma akhadaha. Paaunon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in masa, biya sin adlaw, kiyawa niya in amanat yato, daing hatao, piyangandul kaniya. Papanjari yun sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa kaula-ulan na aon nagbalik, in amuin masa, adlaw kiyawa niya in amanat yato. Fi ka'ri jahannama payazil. Manjari unin juma tumakataw tay manguran, pagkawa niya sin amanat yato, mahulog, pabuli bulatak sin jahannam, pablunghag, buslot jahannam, mahulog yato pababa. Mga kataw tay manguran, in buli bulatak sin apinal ka jahannam, diita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, makaibanan hadis niya, bang panahon tukaron sin manusia abuton siya kapituan tahun, in buli bulatak
sinapinal ka jahannam. Abuton siya kapituan tahun na manu siya inibiyayan wal iyadu billah mahulog pababa yatto sin lunghag hapinal ka jahannam in amanat yatto. Uno ninangon niya fayakhuduha mawa siya paamuin lunghag sin jahannam yatto. Urulun niya pababa yatto kapituan tahun biyatwin hinang niya. Urulun niya. Sampai bang niya yatto makawa na hamuli bulatak na fayada'uha fi atiqihi fayas'ad biha. Ininangon niya, himutang niya na paakaban niya. Law Ibn Mas'ud radiyallahu an. Ampas siya tumukad na. Sumakat na isang pataas biyayan. Karena magtunay sin amanat. Sumakat siya pataas biyayan. Kapituan tahun in lugay nakakataw tay manguran. Inlawm. Sin lunghag hapinal ka jahannam yatto. Hatta zanna annahu kharijum minha hawa tawahawa fi asariha abadal abidin. Sehingga bang masuok na siya makatunga hapagdaran yatto uning juma tumakataw tay manguran lumakdos na isab mahulog pababain amanat yatto magbalik na isab siya pababa buli bulatak sin jahannam magkawa sin amuin amanat yatto abadal abidin sa ummul ammat biyatun hinang niya halaw mapinal ka jahannam wal iyadu billah. Hangkan na makataw tay manguran pakaradyaan dakula in pag-ianun amanat ini amin pangandol kay mo biyayan pamin kay mo pakaradyaan dakula yan subay mo hitunay hipasampay paamuin tagda po niya tumtumain Nabi sallallahu alaihi wasallam niyanganan Muhammad al-Amin bukon pa siya Rasul sa inkaunan sin Nabi tanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Amin kapangandulan subhanallah katan mga Arab hagimba nang dumatong maun pamakka kansiyo nila'y pamin in mga alta nila panabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena insiya in kaunan niya al-amin kapangandulan sampai in mga manusia akatilibot sin makkayaon kikila siya tanyag siya al-amin kapangandulan Muhammad al-amin kapangandulan sumarawa in kaunan sin manusia amuin biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala nakalanduin kaanyayahan paginahawabaran iban kaawaman hawak tumayan siya naraak na magpasampay sin pagtauhid pa Allah ta'ala panunggal sin pag-ibadat amunain aram Islam napinda na in pangatod kanya in asal-asal kapangandulan na hinang na Muhammad putingan Muhammad hayanat Muhammad magdaraman magsisihilan la ilaha illallah biyayan in kaanyayahan sin mga manusia hayanat amuin di tumayma sin pag-ibadat tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala napindayin pangatod nila pa Nabi sallallahu alaihi wasallam inasal-asal kapangandulan na inang tao putingan nabiyan nakakataw tayo manguran hangkan na ayat sin Allah ta'ala nasabutan yung kaina biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala innal insa innahu kana zaluman jahula in kaunan sin manusia nakalanduin kaanyayahan paginahawaran niya iban kaawaman niya biyan kajahilan niya sa mga manusia inindasyo mga tao magsisirik mga tao munafik usog babae ang kanang siksa kanila siksaon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab wala sila nanay maisin amanat pagtauhid nabiyan mga katautay manghuran in amuin lang ta parihalan sin amun pamin suway mo to di pasampay gayan Nabi tanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai amin dum paghijrayat to subhanallah
laong sin mga ulama hambuk sabab may ta niya piatug in Ali radhiyallahu an hakukulangan niya hawak tudum hijra amoy minig ng Rasul sallallahu alaihi wasallam naglain na harap pa Madina gimanti na tug hakukulangan niya Ali radhiyallahu an hambuk din ang mga sabab supaya maparihala in mga pamin amanat sin mga tao day nga rimba amun yaon halawman sin pamay bay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam day nga sabab to piyahanti niya rin dito hatuin Ali radhiyallahu an day nga mga sabab ini mga katao tay manguran sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam na tumtumuntan nyo al-amin kapangandulan nabiyan insuntuan tanyo mga bariman bangaon pamin katu tanyo kapanyapan alta subay tanyo parihalaon sulat kabtangan subay tanyo ipasampay nabang di tanyo karausan ayaw kita nyo tumayma mga katao tay manguran bang kita nyo di na mabaya kugdanan sin siksa na sabot Ibnu Mas'ud radhiyallahu an among magtumbang balik halunghag sin apinal ka jahannam biat to na sa dyan hinang niya biyan mara tumukad waliyadu billah kapituan tahun in lugay mga katao tay manguran in laum sin buli bulatak sin apinal ka jahannam waliyadu billah mga katao tay manguran damikyan in mga secret sin manusia in yan tumtumuntan nyo amanat yan mga katao tay manguran mga secret mga katao tay manguran manusia tay manghud mo pag kayo mo manusia duma magbisara kayo mo na laong niya kato ini dya laong niya ha na inyat to subay mo parihalaon di mo ipanuisoy pag-ubos nyo nagbisara masatan nyo ini mga katao tay manguran hindoon na nagbisara kato sa dya ini pag-ubos yat to yad to na piyang story hipos niya na biyan bang mga masa tanyo ini mga Facebook yan na ini tumtumuntan nyo hayanat in kaaunan sin manusia dia ini sabab in secret sin manusia in iyan itong siya amanat mga katao tay manguran hambuk bait kanabiyat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza haddatha ar-rajulu bil hadis thumma iltafata fahiya amana rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadha hadithun hasan wa sahahu al-Albani fi silsilatil as-sahihah apabila sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inambuk usog nagkabtanan siya sin kabtanan suy mahuli inhinang niya nang lingi-lingi siya biyayan in kabtangan niya yato amanat secret sabab in maksud meta siya nang lingi-lingi pa biyan hasupaya wayroon makarungog sin kabtangan niya yato bang mga masapan nyo ini umiyan yan imano siya kato sa dya ini ha na inya tutumtuma amanat yato subay di mo hitanyag di mo ipamahalayak dayan hitapok mo yato amanat yat mga katao tay manguran mangkaw di da mabaya may nang tao hayanat damikyanin kamaruan sin manusya kiya ingatan mo tumtumain iyan amanat subay di mo bukisan kaaiban sin manusya di mo manjari bukisan biyan labi luba na dua maglaki bini biyan magtiyaon antara nila yaon pakaradyaan nila in iyan amanat subay parihalaon sin tiap-tiap hang katawren kanila in asawa iban sin bana na amanat hantara nila subay nila parihalaon di man jari panuisoy in amuin hinang kabiyaksan sin dua magtiyaon sabin iyan amanat sa lagu-lagu adarat sin Allah subhanahu wa ta'ala
Hadis lain kan Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min a'zamil amanati 'inda Allah yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilai thumma yanshuru sirraha, rawahu Muslim. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunal today nga mga salagu-lagu amanat hahadarat sin Allah Ta'ala hadlaw kiyamat, haantara sin dua magtiaon, in usog iran sin babae magtiaon, huminang na sila sin hinang kabiyaksahan, hiyalal kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, tartanto puasin pagkawin, di manjari hitanyag, hipangistori, sin hambuk den kanila biyan, pataudo kaing. Sabi niya to, amanat sa lagu-lagu hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inbana di niya manjari pangistori, in asawa niya. Damikyan in babae, asawa di niya pangistori, in bana niya. Sabi niya to, amanat, haantara nila sadya. Nabiyan nakakataw tayo manguran, subayat to, parihalaon, sabi niya to, itong sa lagu-lagu amanat hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih makataw tayo manguran, riwayat Imam Muslim. Na mga nagkasabot tanyo, ini makataw tayo manguran, ini mga tiragbusan sin amanat. Damikyan in mga hinang yan, makataw tayo manguran, tumtumuntan niyo, in iyan amanat. Bangkaw, giyanta sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang tao maas halom kauman, tao barangay captain biyan upaman niya, atawa nakura biyan halom kauman na amanat sa lagu-lagu yan. Subay mo kitaon in amuin kahalan sin mga raayat mo, di mo sila manjari anyayahon in karayawan nila sin raayat mo, subay mo yato paragbuson, subay mo hitunay kanila biyan. In Umar ibn Khattab radhiyallahu an, hambuk dengan mga pagtangisan niya, hawak to siya na hinang Amirul Mukminin, hambuk dan lubak-lubak long sin bahasa biyan. May ta siya nagtangis, in kiabugaan niya rito, in kiabugaan niya ada kalaon mga binatang malikdas hasab sin lubak-lubak indan. Ada kalalaw nga pangasubon ka ako adarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, lima lam tuslih lahat tariq ya Umar. Maita mo wayroon piyahatul indan ya Umar. Hangkan na sampai mabutumang sin Umar ibn Khattab radhiyallahu an, hawak to siya na hinang Amirul Mukminin. Sabi niya, nakataw tayo manguran, amanat sin mga raayat den doon kay mo. Hangkan na yung pag nakura ini, bukon siya ni hinang amuin ula-ula biyan. Amanat yan nakataw tayo manguran. Damik yan bangkaw isab raayat biyan, di ako magjara sin boss mo na subay mo yato hitunay. Misan wayron din doon hayanin boss mo, subay mo ra isab hitunay biyan. Hambuk kisa Abdullah ibn Dinar rahimahullah, nag-aakad iban sin Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Nang kaunan nila magronda biyan, kitaon sin Umar ibn Khattab radhiyallahu an kahalan sin mga raayat niya, bang marayaw ra, wayron na problema. Sabi niya to, amanat biyan. Bang siya in nakura, dahil sabi to, siya in kawajiban magtunay. Hambuk waktu kita niya on magjajara kambing, nasiulayan sin Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kakitaan pa niyo mga katautan ng na kisa ini, in amuin pagtunay sin amanat sin tao naraak hahinang niya magjajara kambing. Laong kanya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, siulayan siya, bi'ni syatan min hadil ghanam. Daka nga kakulawin hambuk ng mga kambing yan. Nalaong siya na magjajara kambing ini, inni mamluk, inakulaw niya, buko nakulaw ng tagdatuhayan, inakulaw niya,
naraak sadya magjarahayan, buko na kung tagdapo. Maghihinang siya biyayan. Aun boss kulong niya. Nalawang kanya sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, siulayan siya. Kul li sayyidik akaladib. Baitay lang diyalong niya in boss mo. Nakaun, sintinggaw. Di niya nakaingatan. Uno in ari sin tao ini, subhanallah. Amuin kapangandulan. Mabuga humayanat fa ayna Allah. Subhanallah. Aunulawnin Allah subhanahu wa ta'ala. Hunin bos ko wayron din diya ini, di niya ako kakitaan. Sumagawain Allah ta'ala hauno. Sangat makakita, makarungog. Nagtangis in Umar ibn Khattab radiyallahu an. Sampai unin hinang sin Umar ibn Khattab radiyallahu an, pag waktu may naat, diya niya matupabos in amuin ipon niya un, magjajaga kambing, Pia niya hardika niya bini sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Ampan niya biyaitaan, takat kahadil kalima fid dunya, asawab sin kabtangan mo yatto na mahardika kau, wa arju an tu'tika ka fil akhirah, sarta wat ako pa Allah ta'ala mahardika da kau day nga siksa niya sab sin kabtangan mo yatto. Subhanallah mga kataw tayo manguran, kitaan nyo in amuin long tao kapangandulan hitunay niyan amanat kaniya, mag-result na sadya siya pakarayawan. Subhanallah. Nabiyan mga kataw tayo manguran, mga hinang mo biyayan, bangkaw bos biyayan, in gadji sin maghihinang mo tumtumain iyan amanat subay mo hitunay kanila, di mo manjari delayhon sab tumtuma biya dasin di ka mabaya madelay isab in service nila kay mo. Di nga sa biya tuwing sara biyan tangan kau subay mo hitunay in gadji nila hawak to niya piyag sulutan bang mga masatan ni ka tapusan sin bulan atawa sa kaba ang putang 5 adlaw hikarihil ng hangtunga biyayan. Subhanallah, subay mo yato itunay amanat yato sin amuin alta sin raayat mo biyayan, maghihinang mo biyayan, nabang mo di hitunay kanila, hidelihon mo sampay di mo na to dirihil biyayan, tumtumain yan hayanat kau, hali kau sin da'wat al-mazlum, hali kau sin pangindua sin tao na anyaya, sab hinang kaanyayahan yan dilihon ng gadji sampay di mo irihil, mabot na tiyahunan biulanan di mo naman irihil, kaanyayahan dakula yan mga kataw tayo manguran, nahali kau to sabing dua asin tao na anyaya wayroon utlang niya wayroon iman sin Allah subhanahu wa ta'ala, tay maungkatan sin Allah subhanahu wa ta'ala na mga kataw tayo manguran, biyaayan in amin pag-iyanon amanat hangkan na parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. In panghayanat tanyo sin mga pangandul amanat amoy papasampay patagda po niya bang tanyo hiyayanat muna inhiyayanat tanu Allah ta'ala wan sin rasul niya sabab sin diara ak kita nyo hipapatunay in amanat yan. Parman sin Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, ya kamu mga beriman, ayaw nyo hayanatin Allah ta'ala wan sin rasul niya sabab mahayanat nyo na in mga pangandul din kanyo, hahal kiya ingatan nyo hati niya mga kataw tayo manguran, bangkitan nyo ng hayanat, wala tanyo piya sampay, muna inihayanat tanyo Allah subhanahu wa ta'ala iwan si rasul niya, sa biyara akitan nyo, hipapatunay in mga pangandul yan, mga amanat yan mga kataw tayo manguran. Sarta in tao di siya hindi niya ipagtunay in mga amanat, matarbi lang siya day nga mga tao munapik, day nga mga siksa ini mga kataw tayo manghuran, hangkan na in ayat sin Allah ta'ala kain na siya butan nyo kain na panagnaan niya to, liyu'addib Allahu munafiqina wal munafiqat, hasawab sin hayanat sin amanat ini, hiyayanat sin manusia, nakalanduin kaanyayahan, iban kaawaman, matarbi lang siya day nga mga tao munapik,
amin siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab karna diayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sifat hayanat ini diyan dengan mga sifat sin mga munafik. Diayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya, ayatul munafiki salas, in tanda alamat sifat sin munafik tu, idha haddasa kadab, apabila siya magbisarap, magputing, wa idha wa'ada akhlaq, apabila siya jumanji, balubahun niya, wa idha tuminakhan, apabila siya kapangandulan, pag-amanatan, hayanatun niya. Muttafaqun alay. Sa laggo-laggo siksa mga kataw-tay manghuran, matar bilang kita nyo din mga tao munapik, bang kita nyo ng hayanat. Sabi mga tao ini, usog babae munapik, in sila din nga mga sisiksaun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mura-mura na kataw-tay manghuran, pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala, kato niyo, in pangadyan tanyo hawak tudum ini, amuin, mahinang tanyo matakadda makabuhi tanyo, mahinang kita nyo tao kapangandulan, biya sin kaaunan sin Nabi tanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin, uno-uno in piangandul kato niyo na hipasampay tanyo mga kataw tayo manghuran, labi luba na tuod, india akan kato tanyo mag-ibadat, tumunay si mga piyawajib, in iyan sa lago-lago, amanat ng Allah subhanahu wa ta'ala, subay tanyo, hitunay mga kataw tayo manghuran, hasupaya kita nyo makalamod, dahil nga mga bariman, ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga bariman, usog babae, ampunon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sin tiyunay nila, in piyag-amanat kanila pag-ibadat, pag-tawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.